Šabac, industrijski grad na Savi, udaljen je svega 100 km od Beograda. Jesen je oduvijek bila nešto posebno u ovom gradu. Poslije šabačkog vašara su priređivane svadbe koje su trajale i po nekoliko dana i noći. Dušica i Dragan neće imati takvu svadbu jer Dragan mora već za 2 dana ponovo na front. Umjesto veselih svatova, ulice Šapca već mjesecima karakterišu namrštena lica uniformisanih građana. Supruge sa malom djecom očekuju povratak muževa sa ratišta u Hrvatskoj, na koja su oni pokupljeni, tako reći na ulici, na poslu ili za vrijeme obavljanja radova kod kuće. Mali Milan igra tenis sa zamišljenim protivnikom, jer njegov partner za tenis, otac, se već 2. mjesec nalazi negdje na ratištu u Slavoniji. Sada je u Šapcu posijano i sjeme razdora među građanima, jer je nedavno grupa od 800 rezervista samovoljno napustila ratište u Slavoniji nakon samo 6 dana ratovanja i vratila se kući. Veća grupa njihovih sugrađana je ostala i gura takozvanu drugu smjenu od 45 dana. Povratnici su u Šapcu nazvani izdajnicima i dezerterima, a ovi na frontu herojima. Međutim, mnogi se ovdje na prilazima Vukovaru i ne osjećaju kao heroji. Za njih je u stvari takozvani neprijatelj nevidljiv, ali zato golim okom je uočljivo strahovito razaranje prouzrokovano pogocima granata. Zato na frontu i postoji razumijevanje za šabačke rezerviste koji su napustili bojište. Kako vidite, rat je. Sad svaki ima svoje mišljenje o svemu. Ko je smatra da treba da ide, on je otišao. Sad tu je doza straha kod svakog postoji, da se razumem. Sad, šta oni misle, to je njihov, oni će se izjasniti na svako, a mi koji smo ostali, mi smo ovdje, idemo dalje. Gde se ranjava, gde se gine, ljudi su to shvatili, veoma teško i prihvatili, pa je došlo do određenog kolebanja kod pojedinaca. Ti pojedinci su već na prvom koraku posustali. To posustajanje su rezervisti nakon povratka sa fronta pokušali da obrazlože u javnim diskusijama. Kako je moguće poslati gardijski puk na marš, a da levo i desno nema izvidice, da nema veze, da nema obezbeđenja, da nema ničega? Moje oruđe, pošto sam računač, znam da od 18 do 20 km postiže najbolje rezultate. Nas su doveli na 4 km ispred valjevskih minobacača koji gađaju na tim manjim rastojanjima. Postavite pitanje izdaje, ko nas je izdao, ko nas je poslao gore ovako da poginemo? Nisu ovi ljudi izdajci, nismo mi izdajci. Riječ izdajnik pogađa posebno tamo u manjim mjestima gdje se svi znaju, kao što je to slučaj i ovdje na periferiji Šapca. Jedan od povratnika je pristao da govori o posljedicama koje su nastale u njihovoj sredini nakon samovoljnog napuštanja fronta, ali uz uslov da ostane anoniman. Ispadaše da smo mi dezerteri, da smo kukavice. Ja sam čak ponovo išao da se prijavim da idem. Čuo sam da je sad malo bolje organizovano to. Išao sam da se prijavim, neće da nas prijave. Nisu htjeli, što ja znam. Prijavljivao sam se u kasarnu. Tražio sam, oni kaže, vi ste bili, ne može više. Hoće li to imati posljedica za vas, za vašu porodicu? Kako ja čujem, pa ne mogu ništa da siguram, ali kako se priča, kako čujem da su mnogi ljudi imali posljedice, da su ostali bez posla i šta ja znam. Po kafanama i kafićima sjede takozvani junaci i prepričavaju izvještaje ratnih dopisnika kao da su lično bili na ratištu. Nakon izvjesne količine alkohola, svi redom preziru sramni povratak njihovih sugrađana sa fronta i spremni su da se svakog trenutka odazovu na poziv vojne komande. Ipak je lakše biti junak u kafani. Trebalo bi da govori o smijeh ove djevojke. Ako bi me pozvali, normalno da bi se odazvao, ali mislim da nije to rješenje. Verovatno ću ja da odem. To mi je dužnost i moram da idem. Ne po sili zakona ili nešto, nego pitanje časti. Ako budem mobilisan, ići ću svakako. Neću odbiti da ne idem, znači neću odbiti poziv. A i ako ne budem mobilisan, ići ću
dobrovoljno kad mi brat bude mobilisan. I uvijek ću biti, kao i moji dedovi i pradedovi, patriota ove zemlje srpske, što kaže, i ovoga naroda koji želi da živi u ovoj zemlji. I uvijek ću biti spreman da pomognem koliko ja to mogu. Međutim, na ulici, kada trezvenost preovlada, sve manje ljudi je spremno da ide u rat. Pa objašnjam time jer se ne znaju razlozi zašto se ovaj rat vodi, zbog koga, zbog čega. Da se jasno da, precizno, ko i šta, onda bi se ratovali. Srbi bi opet išli da ginu. Ovako, krene, dobiju naredbu da krenu, onda dođu do Kupe, vraćaju se nazad, da izgine mnogo ljudi. Shvatili su ljudi. Čuo sam da su se na zadnji poziv od 1200 nešto ljudi odazvalo samo 40 i nešto, što dokazuje da svest kod ljudi raste. Ovakvi slučajevi postaju sve češći u mnogim gradovima Srbije. Izgleda da ljudi u Jugoslaviji polagano shvataju da su Tuđmani, Miloševići i Izetbegovići ponovo aktivirali postojeću, ali godinama potisnutu međusobnu nacionalnu mržnju.